Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Allahumma allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatlı okuçular, biz Muhtasarul Viqoya atlı kitapten sabağımızda uğurlantıldayız. Ötken sabağımızda Bismillah'ını, Auzu billah'ını, sananı kopya aytat dep toktadıq ele. Mana ошол токтогондон кийинки сүйлөмдөн сабагыбызды баштайбыз. Кудай Таалам бардыгыбызга туура түшүнүүгө, түшүнгөнүбүз менен амал кылууга жана аны башкаларга жеткирүүгө тауфик, мүмкүнчүлүк берсин. Амин я раббал аламин. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma yaqra'u ve yu'amminu sirran kal-mu'tammi. Adattagындай birinci sözmö-söz kotorup alıp, andan keyin bul süйлөмдүн içini çeçmelöөгө kirişeli. Kitaptın жазуучусу минтип айтат. Andan keyin Fatihаны okup, imamga uyugan kişi siyaktуу amin degen sözdü aytat deydi. Бұл сүйлөмдө Ауzu billah bismillahlar айтып бүткөндөн кийин намаз окуучуга кайсыл амалды аткарыш керек десе, Фатиха сүрөсүн окуш керек болот. Мына ошол Фатиха сүрөсүн окуп бүткөндөн кийин валаддаллин дегенде имам дагын, имамга уюган киши дагын жана жалгыз намаз окуган адам дагын Фатиха сүрөсүн окуганда амин деген сөздү айтуулары сүннөт болот. Бул бир. Экинчиси, ошол аминди биздин мазхабтын көз карашы боюнча купия айтуу дагы өзүнчө бир сүннөт болуп эсептелет. Аминди айтуу бир сүннөт, аминди купия айтуу бул экинчи сүннөт болот. Анан дагы бул маселеде бул сүйлөмдө айта турган нерсе, алымдарыбыздан, мисалга Хасан бин Зиядтан, имам Абу Ханифадан болгон бир риваятында имамга уюган адам амин айтпайт деп дагы келген. Бирок эң туурасы мына китепте айткан сөзүбүз. Имам дагы амин дейт, имамга уюган киши дагы амин дейт, жана жалгыз окуган адам дагы амин дейт. Ал эми купия намаздарда, имам үн чыгарбай окуган намаздарда имамга уюган адам кандай кылыш керек, амин дейби дебейби дегенде дагы алымдарыбыздын ортосунда кайчы пикирлер бар экен. Кээ бир алымдарыбыз айтат, аминди айтат дейт. Кээ бирөөбүз айтат, аминди айтпайт дейт. Эми укпаса кантип айтат да? Маселе ошол жеринде. Ошондуктан жария окула турган намаздарда эмне экен? Жария окула турган намаздарда имамды валаддалин деген сөзүнү уккан кезибизде биздин мойнубузга амин деген сөздү купия айтуу бул сүннөт амалдардан болуп эсептелет. Summa yukabbiru lirruku'i khafidan ve ya'tamidu biyadayhi ala rukbatayhi mufarrijan asabi'ahu basitan zahrahu gayra rafi'in ve la munakkisin ra'sahu. Andan keyin iki kolu menen tizesine tayanıp, mancaların ortasını açık alıp жазып, arkasın tüz, başın ödü ıldı kılbay, rükü kılı üçün enkeygençe emne kılat deydi, takbir aytat deydi. Kıskası bu süylömünün içinde bir tatal süylöm oldu, uzun süylöm, bir kança mesele var. Birincisi, rüküge eğilүүдөгү takbir tuuralı кайсыл учурда айтышыбыз керек. Мына ошол тууралуу эки пикир келген. Кээ бир алымдарыбыздын көз карашы боюнча тик турган абалда такбир айтып анан ийилет рүкүгө. Аллаху акбар дейт, андан кийин ийилет деп келет. Бирок кээ бир алымдарыбыздын көз карашы боюнча тик турган абалда баштап рүкүдө бүтүрөт дейт. Бул маселеде мына ушул экинчи пикирге фатва берилген. Ошондуктан китептин жазуучусу эмне дейт? Summa yukabbiru lirruku'i khafidan. Andan keyin rükû kılуу üçün eğilgençe deyt. Eğilgençe takbir aytış gerek. Kээ bir adamlar var, uşul takbirul intikal deyt. Bir amaldan ekinci amalga köçүү takbirleri dep koyot. Bul takbirlerde öz ordunda aytpay uşul sünnötü taştap koyuşat. Kээ birleri var, rükûge jeti varıp Allahu akbar dep koyot.
Kebiler var öde del aytıp koyot. Bul андай emes. Bul kanday eken sünneti? Alif degen, A degen söz kıyamda başladı. Bar degen sözde biz rüküde boluşubuz gerek. Mına uşul eng toğra pikir. Sünnet uşul. Bu ikincisi erkek oşol rükü kılgan kezde tizelerin tüs kılış gerek. Kebir erkekler var. Tizelerini emne kılat? Jağa siyağı büktü alat, bügü alat. Jağa siyağı kişine büktü alat, bügü alat rükü kılgan kezinde. Mına oşonda kılı makruh bolot. Den soluğunuz çınbı, tize tüp düz turuş gerek. Eğer de tizeniz kişine eğilip, jağa siyağı bügülüp dursa, anda sizin namazınız makruh bolup kalat. Mına uşul neselerge mani berişimiz gerek. Köp adamlar var. Cemaatlarga barıp katışkan kezibizde bayqayыбыз rükü kılgan kezlerinde köp adamlar emne kılat? Tizeleri biraz büktölgön bolot, bügülgön bolot. Oşol makruh bolot. Den soluğunuz çın bolsa anday kılbaşınız gerek. Al emi ayalдар olsa teskeresince kiçine tizlerini emne kılat? Bügöt. Alar biraz büktö, kış aytı olat da bügüp. Erkek ikinci mesele. Erkek rüküde tizesin karmaganda kolunun mancaları ne kılat? Açık alatınday. Biriktirip albaydı. Açık alat. Janagı bürküttüğün tırmağında degeni mancalarında şunday ortasını açık alıp tizelerini bekem karmaş gerek bolottu. Al emi ayal rüküde mancalarını teskelešince biriktirip alat. Jumup alat. Erkek açık alsa ayal jumup alat. Oşonda ele erkek rükü kılgan kezde emne kılat? Mına bulçuңlarını koltuklarından alыс alып turatdı. Jenesine jarmaştırıp albaydı. Ayal teskelešince emne kılat? Jarmaştırıp alat oşol jerde. Andan keyin dagın rükünün sünnetlerinin biri arka tüp düz turuş gerek. Arka tüp düz boluş gerek. Başыбыз dagın oşol belimiz menen ne birdey bolup turuş gerek şunday. Başыбызды мындай etip ödö kılıp alsak, же ылдый kılıp ala turgan bolsok, anda namazыбыз makruh bolup kalat. Baş menen dene emneken bardыгы birdey turuş gerek. Tüp düz bolup. Mına oşol koluңuzdu tizеңizге жакшы tayanıp kolunuz menen жакшы tayanıp türtüp tursanız özü ele arka tüp düz bolup kalat. Bolgonu başınızı tüzlösеңiz boldu. Ve yusabbihu salasan ve huve adnahu. Emi rükü kılgan kezde emne kılar dese kitapten yazıcısı mintip aytadı. Rüküde 3 yolu tasbih aytat deydi. 3 yolu tasbih aytu sünnet toluk bolu üçün en az san deydi. En az sifra kançaken 3. Şol 3 yolu aytsan sünnet toluk bolot deydi. Kıskası rüküde 3 yolu Subhane Rabbiyel Azim degen söz aytılat. Mına uşul 3 yolu aytı emne deydi kitabımız sünnet dep jatat. Eğer de 3 yoludan az aytılsa makruh tahrim emes, makruh tanzihi bolot. Hilaful avla bolot. Adalga jakın makruh bolot. 3 yoludan aşıkça aytıp taksan menen aytsa bolot. Anday da kılsanız bolot. Siz Subhane Rabbiyel Azim'de 3 elemez, 5 yolu, 7 yolu, 9 yolu, 11 yolu. Kıskası taksan menen aytsanız bolaverir. Birok imam 3 yoludan aşırбаганы жакшы. Qoğumga malal kelbesin dep koyat. Qoğumdu tajatıp koyup üçün qoğumdu oşol 3 yolu dana tak aytsa жетişti bolat imamga. Anan mına uşol rüküde 3 yolu tasbih aytuunun ökümü tuuralı kayra alımdarыбыздын ortasında emne varken kayçı pikirler var. Biz jokorda sünnet dedik, birok ökümü tuuralı negizinen kayçı pikir var. Kebir alımlardan köz karaşı boyunca bul farz deydi. Kebir alımdarыбыз vacip deydi. Kebir alımdarыбыз jokorda aytkanыбыздай sünnet deydi. Mına oşol sünnet ekendigi men amal kılabыз. Mına oşol tasbih aytуу, 3 yolu tasbih aytуу emneken bul sünnet amallardan bolup eseptelet. Summa yusammi'u rafi'an ra'sahu. Andan keyin başын kötörgönçö Samiallahu liman hamidah degen sözde aytat. Namaz okuvchi imamga jana жалгыз namaz okugan adamga Samiallahu liman hamidah degen sözdü aytkança başın kötörүү bul emne bolot? Sünnet amallardan bolot. Kebir kitaplarda kelgen. Başın rüküden kötörgönden keyin anan Samiallahu liman hamidah dep aytılat dep. Birok eng toğrası emneken
Samiallahu liman hamidah degen sözdün sa degen sözü rüküde baştalsa, dah degende biz kıyamda oluşumuz gerek. Bol kayra ошол takbiri intikolat siyaqtı. Bir amaldan ikinci amalga köçü nemesi. Amallardan bol öseptelet. Hemneken Samiallahu liman hamidanın sin tamgası rüküde baştalat, dah degende biz kayda olabız, kıyamda olat ekemiz. Ve yaktafi bihil imamu ve bittahmidi al mu'tammu. İmam Samiallahu liman hamidah degen sözdü gana aytat. Alemi imamga uyugan adam Rabbana lakal hamd, Rabbana ve lakal hamd degen sözdü gana aytat. Kıskası rüküden kötörülgen kezde imam kanday sözdü aytıp kötörülüsü turalı alımlarımızın ortasında talaş var. Birincisi İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin fikri boyunca imam Samiallahu liman hamidah degen sözdü gana aytat deydi. İkinci fikir, bu Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin şakirtlerinin köz karaşı. Bu kişilerin köz karaşı boyunca imam Samiallahu liman hamidah cana Rabbana lakal hamd degen sözde aytat deydi. Bizden kitaplarımızdan Umdatul Riaya, Nurul İdah'tın yazıcıları cana İmam Tahavi iki imamın sözün tuğra degen tarafka basım jasaşkan. Birok İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyhin fikirin köp alımlar kolduğunduktan bu meselede biz Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin köz karашın karmanağız. Hemneken İmam Samiallahu liman hamidah deydi. İmamga uyugan adam Rabbana lakal hamd deydi. Ve yecma'ul munfaridu beynahuma. Жалғыз оқыған адам бұл екі сөзді çoğultat deydi. Taqtap aytқанда жалғыз намаз оқыған адам Samiallahu liman hamidah Rabbana lakal hamd jeleki Rabbana ve lakal hamd degen sözді айтады. Өкө теңін айтады. Жалғыз намаз оқыған кишinin кайсыл амал менен башыны рүкүдөн кантип көтөргөндө эмнелерди айтыш керек тууралуу 3 пикир келет. Birinci fikir, жалғыз namaz okuyan adam Samiallahu liman hamidah sözün gana okuydu deydi. İmam Abu Yusuf, Abu Hanife rahmetullahi aleyhiden de bunu rivayet kılgan. İkinci fikir, жалғыз namaz okuyan adam Rabbana lakal hamd sözün gana okuydu. Al-Kafi degen kitapta mına uşul fikirdi yazgan. Mabsut kitabinde uşul fikirdi tuğrarak degen jeri var. İmam Tahavi rahmetullahi aleyhiden uşul fikirdi tanıgan. Yani üçüncü fikir, жалғыз namaz okuyan adam Samiallahu liman hamidah cana Rabbana lakal hamd degen sözü çoğultup aytat deydi. Bu fikirdi Hidayanın yazıcısı Tuğra degen. Sadr-ı Şahid cana Majmaul Anhurdun dağın yazıcısı emne degen oşul fikirdi tanıgan. Mına oşonduktan biz de ile oşul fikir menen amal kılavuz matında kelgendey ve yecma'ul munfaridu beynahuma жалғыз namaz okuyan adam bu iki amaldı çoğultat. Emne deytken Samiallahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Şul iki sözde aytat. Ve yakumu mustaviyan. Yani tüptüz turat deydi. Tüptüz her bir müçösü öz orduna kelip toqtoğongo çeyin turuş gerek. Bir tasbih ölçömünçö emne kılış gereken Samiallahu liman hamidah degenden tüz toqtop turuş gerek. Bir tasbih ölçömünçö. Mına bul amal oşol Samiallahu liman hamidah degenden keyin bir tasbih ölçömünçö turu turalı kitaplarımızda talaş var. Kebir alimlerimizin köz karaşı boyunca burunku savakta da ayttıkanmız. Kebir alimleri şu Samiallahu liman hamidah degenden keyin bir tasbih ölçömünçö turudu sünnet dese kebir alimlerimiz vacip dep aytkan. Şonduktan namaz okuyan kezde özümüzdün namazımızda özümüz urdabaylı. En jaman uru özünün namazından urdagan adam. Şaşbay Samiallahu liman hamidah dep bir tasbih ölçömünçö toqtop anan kayra Allahu akbar degen sajdaga ketsek en jakşı bolot. Tolluk bolot bizdin ibadatыбыз. Birok uşul jerde kebir kitaplarımızda kelet Samiallahu liman hamidah dep kebir adamlar ayabay uzak möhnötkö turup kalat da. Samiallahu liman hamidah deyt da anan turup kalat. O 3 tasbihten köyrök turup kalat. 3 tasbihtin möhnötünün dağın köyrök turup kalat kebir adamlar. Bunu men daim ele aytıp keleriz, murunku sabaklarda dağın aytkanbız, bunu sokur takvalık dep koyot. Takvalık kitapke jarasha boluş gerek. Kitapten çıksak al takvalık emes. Alımlarımız körsetken jol menen ketsek bol takvalık. Özübüzgө jarasha kete turgan bolsok bol takvalık emes.
Takvalık kıskası alımlarımız körsetken ereje menen ketүү takvalık. Oşonduktan alımlarımız aytat, eger Samiyallahu limen hamidah deb misalga farz namazlarda, vacip namazlarda bizde Samiyallahu limen hamidah degenden keyin qo'shimcha dualar o'qilib aytdi. Bir adam 3 tasbih je 3 tasbihten köpkө turup kala turgan bolsa, al kişinin moynuga sajda sahv mildet bolot deydi. Жаңылуу sajdası mildet bolot deydi. Oşonduktan avaylaşыбыз керек. Samiyallahu limen hamidah dedingizler. Emne kılabız? Bir tasbih köp bolsa 2 tasbihtin ölçümünde toktop turup Allahu akbar deb anan kayra sajdaga keteli. Uzakka turup albaydı. Sokur takvalık kılbaydı. Alımlarımızın sözünü jaraşa atkara alamaldı. Summa yukabbiru ve yasjudu fayadau rukbatayhi summa yadayhi ضامن أصابعه ثم وجهه مبديا ضبعيه مجافيا بطنه عن فخذيه موجها أصابع رجليه نحو القبلة. Kitaptin жазуучусу мынтип айтып атат. Андан кийин такбир айтканча сажда кылат дейт. Сажда кылганда тизелерин, андан кийин колдорун, манжаларын бириктирилген абалда колдорун коёт. Андан кийин жүзүн жерге коёт. Bulçungları ne kılat? Açıp, mınдай aytkанда bulçunglarını nemesinden, denesinden alыс tutat. İçin sanıdan alыс tutup, manjalarını kıbla tamanga ne kılat? Sajda kılgan kezde kıbla tamanga жүз dönken abalda sajda kılat deydi. Kıskası sajda kılууda bir kança sünnet var. Birincisi takbir aytkança sajda kılуу. Emne kılabız? Samiyallahu limen hamidah deb başты kötürdük mü? Allahu akbar deb sajdaga jığılabız. Alif kayda baştalat? A. Kıyamda bar degende biz sajdada bolabız. Ekincisi, birinci oşo sajdaga jığılıp atkan kezde den soluğu çın adamlar birinci tizelerin koyot. Bizdin mazhabtın köz karaşı boyunca birinci tizelerdi koyu sünnet. Tizelerdi koyuyoruz. Tizeden keyin 2 kol koyulat. Bul dagın sünnet. Anan oşo koldorunun manjalasını ne kılat? Arasını ne kılat? Açbay, biriktirip alat teskerişince. Biriktirip sajda kılat şunday. Mınday kılıp sajda kılbaydı. Biriktirip alat. Kebirler mınday sajda kılat dedi. Mınday da emes. Manjalar demne kılat kemiz biriktirip alıp sajda kılabız. Şarhul Vikoya attığı kitaptin haşiyasında Umdat-ı Riaya'da kelet adam sajda kılgan kezde deydi Allah'tın rahmatı cahit ekendi. Şunçalık Allah'tın rahmatı köp düşöt deydi. Mına şu sajda kılgan kezde manjalarını şunday biriktirip algan adam, biriktirgen adamı deydi. Oşol Kudaydın rahmatının, jakşılığının, meyriminin köyrөгünü çoğultup alat deydi. Oşonduktan bu ne eken bizde dagın bir sünnet amal bolup eseptiler. Emne kılabız sajdada? Manjalары şunday birikken abalda bolat. Anan yüzübüzdü 2 kolubuzun ortasına koyuyoruz şunday. 2 kolun ortasına koyuyoruz. Yüzdü koygondu. Birinci murun anan çekesin koyu mustahap amallardan bolat. Birinci murun tiyet, anan çeke tiyet. Ököy tiyip durgan kezde anan tasbih aytışыбыз керек de erece boyunca. Şaşbay birinci murundu anan çekeni koyup ököy tiyip durganda anan tasbih aytılат. Koş. Anan 6. sünnet ошол sajda kanımızda kolubuzdu mına bulçunglarыбызды denebizden alыс tutabız erkekler. Mına bulçunglar denege jarmaşıp turbaş gerek. Egerde albatta köp kişi olup mınдай tığım bolboso da kenen sajda kılууга мүмкүнчүлүктөр bolso. Anan İçimizdi sanımızdan alыс tutabız erkekler. Ayallar jarmaştırıp tutat da bol jerde. Biz alыс tutabız içimizdi sanımızdan. Anan butlarыбызды ne kılabız? Tik koyup manjalarыбызды kıbla tamanga buruşubuz gerek. Bu da bir sünnet amalı bolat. Butlar tik bolup manjalar kayaka burulat, kıbla tamanga burulat. Kebir adamlar şu sajda kılgan kezde teskerişince emne dedik ötkönde de aytkanbыз. Butları jerge tiyбей, butlarının arkası jerge tiyedi bunu tip. Teskerişince mına butların üstünü jerge koyup alışat. Manjalar tiyбейт. Bu adamların namazı buzulat kitaplarыбызda kelet. En azında bir manja jerge tiyip duruş gerek de düşüntüp. Eğer de tiyбей buttun arkası tiye turgan bolsa, anda namaz buzulup kalat deydi. 9. nerse sajda kılganda çekesi menen jerdin ortasında baş kiyim tosboş gerek. Bu da bir sünnet amal. Bunu tibi alıp durup sajda kılbaşыбыз gerek. Biz menen çekebimiz menen başыбыз kiyimimizin ortası sajda kılgan ornubuz menen çekebimizin peşenebimizin ortasını baş kiyimimiz ajratıp turbaş gerek. Albatta eğer de ısık bolsa ayabay, sırtta asfaltda okusak, jay namaz yok bolsa, je bolsa ayabay kış bolup sırtta köçödө okugan bolsak, anda şunday kılsak bolat. Birok mындай жөн жайдан андай кылуу ne bolup kalat? Makruh bolup kalat.
Бул дагы ошо сажданын сүннөттөрүнүн бири. Кандай экен сүннөт? Чекебиз менен, пешенебиз менен жердин ортосунда баш кийим тоскоол болбош керек. Ва юсаббиху саласан ва хува аднаху. Мына ушул саждада 3 жолу тасбих айтат. Ушул 3 жолу тасбих айтуу бул ошо сүннөттүн толук боло турган эң аз болот. Эң аз сан болот. Жанагы рүкүдөгүдөй. 3 жолу эмне дейбиз? Субхана роббиял а'ла деп 3 жолу айтабыз. Ва яжузу ала кулли шейин яжиду хажмаху ва ястақирру жабхатуху. Китептин жазуучусу мынтип айтып атат. Ар бир катык тыгы табылган, чеке токтогон нерсеге сажда кылууга болот дейт. Бул жерде китептин жазуучусу биздин сажда кыла турган орунубуз тууралуу баяндап жатат. Сажда кыла турган орун биринчиден катуу болуш керек, жана чекебиз ошол жерде токтош керек. Мына ошондуктан башын жерге басканда батып кетпей турган деңгээлде катуу болуш керек. Андыктан дейт алымдарыбыз айтат, пахтага сажда кылсаң болбойт дейт. Неге? Себеби бетибиз батып кетет. Катуу эмес ал. Ошондой эле суудун үстүндө айталы бир тактай турат дейли, кичинекей. Ага сажда кылсаң ал тактай катуу, бирок башыңызды койсоңуз сууга не болот? Чөгүп кетет. Ага дагы сажда кылууга болбойт. Эки сыпат табылыш керек. Катуу болсун жана пешенеңиз ошондо койсоңуз батып кетпей эмне болсун? Токтосун. Мына ушундай жерге сажда кылуусак саждабыз сажда болуп эсептелет. Эгерде аябай жумшак калың төшөктөрдү салып алып сажда кылсак, ошол төшөктүн үстүнө бетибиз батып кете турган болсо, анда жарабай калат. Ва ала захри ма юсалли салатаху фи зихам. Китептин жазуучусу айтты. Тыгылышта, кысылышта намаз окуп жаткан адамдын намазын сажда кылуучунун намазын окуп жаткан адамдын аркасына сажда кылууга болот дейт. Тыгылышта, кысылышта намаз окуучунун намазын окуп жаткан адамдын аркасына сажда кылууга болот. Эгерде имамга уюгандар, мындай айтканда, тактап айтканда, эгерде имамга уюгандар орун тар болуп, кысылып, өттө киши көп болуп, сажда кылууга мүмкүн болбой турган болсо жерге, анда бири-биринин аркасына сажда кылып намаз окушса боло берет. Бирок шарты эмне? Бардыгынын намазы бир болуп имамга уюган болуш керек. Эгерде намаздары ар башка болсо жарабайт. Ошондой эле сажда кылууга жерге сажда кылууга мүмкүнчүлүк болуп турса, анда дагы бирөө башка бирөөнүн аркасына сажда кылса эмне? Жарабайт. Шарты ушул. Орун тар болуш керек, сажда кылууга мүмкүн эмес. Дей, аябай көп киши мечитке тыгын болуп кирип алды, сыртта мүмкүнчүлүк жок. Ана ошондой мезгилде имамга уюганыбызда бирибиз экинчибиздин аркабызга сажда кылсак, шарият не экен? Ошол сажданы сажда деп эсептейт. Вал мар'ату тахфиду ва тулзиqu батнаха би фахзайха. Кээ-бир китептерде танхафизу деп келет. Ошол жерде аял сажда кылган кезде саждага жыгылат жана эмне кылат? Ичини санына жармаштырат дейт. Жана жогоруда айттык, эркек сажда кылганда ичини саныдан не кылат? Алыс тутат. Бош тутат, алыс тутуш керек. Эми аялдар үчүн тескерисинче ушул эмне экен? Ичини санына жармаштырып алат. Ва ярфау расаху мукаббиран ва яжлису мутмаиннан. Эми сажда кылып бүткөндөн кийин намаз окуучу эмне кылат дейт? Такбир айтканча башын көтөрөт да, анан бардык мүчөлөрү токтой турган мөөнөтчө отурат. Муну жалса деп коет. Эки сажданын ортосунда отурууну. Эмне кылат экенсиз? Аллаху акбар дейт да отурат. Алиф саждада башталса бар дегенде отуруп калат. Бир тасбих, жогоруда айтканыбыздай бир тасбих өлчөмүнчө токтоп туруп, анан кайра эмне кылат? Экинчи саждага жыгылат. Эми ушул жерде эки сажданын ортосун ажыратуучу болуп эсептелген баш көтөрүү тууралуу бир канча пикир айтылган. Тактап айтканда, бир адам биринчи сажданы кылды. Жерден канчалык градус башын көтөрсө, көтөрүп кайра башын койсо, эки сажда болуп эсептелет. Мына ошол тууралуу бир канча пикир келген. Биринчи пикир карайт дейт. Эгерде олтурууга жакын болсо, башыны көтөрдү. Эгер олтурууга жакын болсо, болуп кайра кайтып сажда кылса эсептелет дейт. Эки сажда болуп эсептелет. Ал эми эгер градусу саждага жакын болсо дейт, анда башыны кичине көтөрүп эле кайра саждага жакын болуп, кайра башыны коя койсо, ал бир эле сажда болуп эсептелет дейт. Мына ушул пикирди Хидаянын жазуучусу туура деп айткан. Экинчи пикир келет.
Sajdadan başın kötördü dep ayta turgan ölçömdө kötörsün deydi. Kötörgön bolsa deydi. Sırttan karap atkan adam действительно чында öyle bu sajdadan başın kötördü dep turup anan kayra ошончолук деңгээлде көтөрүp kayra başın койсо, ошондо эки sajda болот дейт. Бирок эгерде адамдар sajdadan başını kötördü деп эсептебей турган деңгээлде başын көтөрүп kayra başın койсо, анда ал саждасы бир эле сажда болуп эсептелип калат дейт. Бул пикирди Muhitул Burhan'ın жазуучусу туура деп айткан. Üçüncü pikir kelet, şamal öte turgan dengelde de başın жерден kötörse deydi. Başınızdı kichin ele жерден üstüңüz şamal ötüp kayda başınızda koya koysanız iki sajda bolup eseptele berет. Albatta vacip sünnettör taştalat, birok emne farz atkarılgan bolup eseptelet deydi. Şunça bolsa deydi. Onda uşulday pikirler var. Birok oşul biz kaysyl menен amal kılat ekенбиz? Эң биринчи pikir. Graduslu karayız. Eğer de sajdaga jakın bolsa, anda bir ele sajda bolup eseptelet. Oturuga jakın bolsa, anda ekinci sajdası sajda bolup eseptelet. Birok albatta mындай kılbaşыбыз керек. Жана жогоруда айттык, эң жаман уруу өзүнүн намазынан урдаган уруу деп. Өзүбүздүн намаздан урдабай, кадимкидей отуруп, бир таспих өлчөмүнчө токтоп, анан кайра экинчи сажданы кылсак, бүт амалдарды толук аткарган болобуз. Wa yukabbiru wa yasjudu mutma'innan. Kayra takbir aytıp emne kılat deyt? Şaşbay sajda kılat. Mutma'innan degen tınç sajda kılat. Bir tasbih ölçömünçө sajdada turu bol ne bolot? Vacipti atkarı bolot. Şol 3 tasbih aytуу bol sünnet bolot. Sünnet biz hazır bizdin sajdalarыбызda sajdaga jıgılıp 3 tasbih aytabız. Bunun içinde sünneti de var, bunun içinde vacibi dagın var, bunun içinde farzı dagın. Bardığı bir otolo bir atkarılat. Buna uşunday tarizde atkarışыбыз керек. ويكبر ويرفع رأسه ثم يديه ثم ركبتيه ويقوم بلا اعتماد على الأرض ولا قعود. Kitaptın жазуучусу мынтип айтып атат. Takbir aytkança ne kılat? Takbir aytıp başın kötöröt deydi. Andan keyin koldorum жерден üzöt. Andan keyin tizelerin deydi. Жерге таянбай жана отурбай түз туруp кетет deydi. Kıskası bu süйлömde kitaptın жазуучусу sajdadan ekinci reketke turuğunun erecesin bizge emne kılıp atat, üretip atat. Başta sajdadan kötörgön kezde emne kılabız. En birinci sünneti takbir aytkança kötörüşübüz gerek. Allahu Akbar dep. Anan şu kötörgön kezdibizde en birinci başыбызды жерден üzöbüz. Andan keyin eki koldu üzüp жерден tizeleribizge koyabız. Andan keyin tizeleribizdi üzöbüz. Oşol жерден tizeni üzgön kezde жерге таянбай turganыбыз en jakşı bolot. Tayanıp tursan da ele jakşı bola beret. Kebir adamlar bunu makruh deyt, birok tuğrası makruh emes. Tayanıp tursan da ele makruh emes. Birok tayanbay turu en jakşı bolot. Bul turalu Bahrur Royiq'ti açıp karasanızlar bolot. Kanzul Daqoyiq'tin şarhı Bahrur Royiq degen kitap var. Mına oşol jerde tayanıp tursan makruh bolboyt, jakşı iş, eçteke bolboyt dep aytkan. Anan eме kılat ekенбиз? Wala qu'udin, jana oturbay tüp-tüz turup ketebиz. Şafii mazhabta ikinci sajdanı kılgandan keyin ikinci reketke turayın degen kezde bir oturup es alıp jalsa istirohat dep koyot. Es alуу jalsa oturуу dep koyot. Anan turup ketişet. Biz antpeybiz. Bizdin dagın hadisimiz var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayangı ala suduri kadamayhi deydi. Manjaların uçu menen tüp-tüz turup ketdi deydi. Mындайча айтканда отурбай түз туруп кетти деген hadis var. Sahih hadis var. Bizdin alımlarımız mына ушул hadisти кармаган. Ошондуктан эмне кылат экенбиз? Такбир айтканча түп-түз туруп кетебиз, отурбай. Мына ушул жерде сабагыбызды токтотолу. Аллах Таала разы болсун. Бардыгыбызга Кудай Таалам пайдалуу илим берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.